umunsi atari wo kwishima nubwo turogere muri kandi iwacu tukagira uko tubigenza, ariko tugiye kumva ijambo ry'uyu munsi nyirizina bikubiye mu gikorwa twaramutse tujyamo, kandi ndizera ko nta muntu wabwira indi ngo naze iyo biba ibyo ngibyo byari kuba nta marangamutima y'ibitubabaje ahari. Hanyuma nimwumva hari icyo twamaganye mwe guceceka, ntabwo mbasabye gukoma amashyi, ahubwo mbasabye ko nimwumva hari icyo tuvuze muri iri jambo tugiye kuvuga mwe guceceka. Ayo majwi yose muyazamura uko mwaba muyashoboye kose. Ijambo ry'uyu munsi rero ryatumye duhaguruka kugira ngo tugaragaze impamvu zacu riri muri aya magambo. Uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026 impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda twakoze uru rugendo rw'amahoro, ibyo bita marche pacifique mu ndimi z'amahanga, dusaba isi yose kumva akarengane n'ivangura dukorerwa. Ntidushobora kwishimira iminsi mikuru nk'abandi ngo duceceke mu gihe abatutsi b'abanyekongo by'umwihariko abanyamurenge bakomeje kwicwa, kuvanwaho kuraswaho n'indege za leta ya Kongo ku bufatanye n'igihugu cy'u Burundi, bakicishwa inzara, nta biribwa, nta buvuzi, mu gihe amahanga acecetse. Turabyamaganye. Turamagana kandi politike mbi y'igihugu cya Kongo ikomeje kutwita abanyamahanga ku butaka bwacu. Murabizi ahantu twari dutuye mu burasirazuba bwa Kongo, ikimenyetso kigaragaza yuko turi abakongomani nuko n'imisozi twari dutuyeho ifite amazina y'ikinyarwanda. Se ndabeshya? Rucuro ni izina ry'ikinyarwanda, Imushaki ni ikinyarwanda, Masisi ni ikinyarwanda, za Mugunga ni ikinyarwanda, za Nyiragongo, za Muhabura, za Mikeno n'ahandi. Aho Gisegeti yifuzaga ngo AFCM 23 ngo nibasubire muri Mikeno ngo maze babone kuvugana. Cyakora twashimishijwe nuko yabyanze ko bavugana n'ubundi kubera ko adashaka amahoro. Ibyo rero turabyamaganye, politike mbi turayamaganye. Turamagana kandi ishyigikira ry'ivangura n'ubwicanyi. Turabyamaganye. Turamagana kandi amagambo y'urwango yavuzwe amagambo yavuzwe ku mugaragaro n'umuvugizi w'ingabo za FRDC ariwe General Sylvain Ekenge, wavuze ko atangariza kuri radiyo ya televiziyo ya leta ya Kongo ko gushyingiranwa n'abatutsikazi ari ikibazo gikomeye. Anahamagarira abakongomani bose kudashyingiranwa nabo, nyamara ntihagire igikorwa na kimwe cyakurikiyeho. Turabyamaganye. Urumva uyu mujenerali aho ahangara kuvugira kuri televiziyo y'igihugu akavuga Nilizaliwa nchini Demokrasia ya Kongo. Sasa niliamkia kwa safari ya amani. Mnajua kwamba leo ni siku ya furaha, lakini sisi kama wa Kongo hatuna furaha kwani tuko kambini. Sasa nataka nipinge maneno yaliyosemwa na kijana Jenny Sylvain Ekenge. Watusi ni watu kama wengine. Kongo ni nchi yetu na hata tuna maumivu sana kabisa. Tunaomba mafamilia ya kimataifa kama UN kutusaidia. Sisi
tuna maumivu sana, tuna maumivu kali. Tunataka mitandao na media kama nyinyi mtusaidie, mtusaidie kabisa. Lingine naomba Bwana Rais wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, sisi tuna watu kama wengine, sisi tuko Wakongomani, sisi hatukufanya kosa lolote, ingawa wao wanatuita watu wasio na upendo, lakini tunapenda Wakongo wenzetu, tunapenda kila yeyote. Sasa mtusaidie. Kwa mimi na nalani itikadi ya mauaji ya kimbari inayoendelea nchini Kongo. Maneno ya Bwana Sylvain Ekenge anamaanisha kuwa mauaji ya kimbari yanaendelea nchini Kongo. Ikiwa mnakumbuka hapa Rwanda mwaka wa 1994 manajua wale wabingwa wanaoitwa wakoloneli walianza kusimulia mahotuba ya kama yale. Sasa tunataka usaidizi wenu, Asante sana, Mwenyezi Mola awabariki. C'est trop enough is enough. Birahagije tubyamagane. I, in my name and the name of SFC and the community of Tutsis and the Kinyarwanda speaking community, we dedicate this message to the United Nations, whom have been saying that they are fighting against genocide. What do you say about genocide never again? When you say genocide never again, you are talking about the first genocide, and the genocide happening today, you are doing nothing. We dedicate this message to you that if it's possible, and I know it's possible, you must take action as long as we are still breathing. I know that the time will come when you'll be asking, why didn't you intervene? Dear friends, dear comrades, dear Congolese, I am talking to you from my heart. You know what happened in this country has begun from around 7 intellectuals. 7 people were considered to be intellectuals, and then see today what is happening. You know, Vanessa from Texas in America, on 18th of December, she said that Wazalendo must cut the head, it must behead all Congolese speaking Kinyarwanda and burn them and roast them and eat their meat. Imagine such kind of saying, and the United Nations is sitting there waiting for us to stop the war, to stop fighting for our life. And then I can condemn Sylvain Ekenge, General Sylvain Ekenge. Please, His Excellency Felix Antoine Tshisekedi, we need justice. This saying that Tutsi women are like that, I am not going to repeat what I said because it's taboo. Remember, we are fighting for our life, not for femininity. If you start condemning our mothers, you are condemning ourselves. So, if you are condemning me, I am going to stand against you. We are not able to stand against the government. We are asking the United Nations to stand against this genocide happening in DRC. Please, dear Africans, remember that Africa is for Africa's future is in our hands. So if we continue standing, waiting for the answers coming from nowhere, if we wait for the miracles coming from heaven, that will never happen. Please stand against this genocide happening today. Thank you so much. I hope that you are going to take action. Thank you.